Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Alli yachayka achikniku sumaq rumikunata charishkatapish yachimari tukaymanta yalli munashka sumaq charinakunapish mana chimbapuraypaqmi. Proverbios 8:11. Alli yachay imamantatik alli yachay ima allitataq charin imamantatik achka valijka kanqa. Alli yachayta charinaka kay pachapi ima charinakunamantapish ashtawan yashimi. Chika alli yachayka kay mundupi charinakuna ñukanchikman imakunata kushkamanta ashtawan karumanmi. Chaymantami mandak Salomón tukuy ima munashkata Diosta mañay tukunata charishpapish payka alli yachayta mañarka. Gabaonpi Salomón kaqpimi mandak Dioska shuk tuta muskuypi payman rikurishpaka kan imata nishkata mañaylla ñukaqa kushallami nirka. Salomón nin kan aqllashka yallitik achkakunataka pitaq manday tukungari. Kan aqllashkakunapaqqa mayhanpaqlla alli kashkata mana alli kashkata alli rikushpa mandankapaqqa kanpaqta ruraqmanqa yachayta kuwayari nirkami. Chaymi Tayta Dioska unita kawsanatapish achkata charik kanatapish kanta phiñaqkunata chinkachichunpish mana mañashkankichu. Chashna mañashpaka kanka pi mana mañashkatami mañashkanki. Kanshinaka kanpak ñawpaqpish pishuktaqqa mana tiyashkachu. Chaymanta kan mañashka shinallataqmi kurkani. Alli yuyayu yachaysapa kanatami kurkani. Kan mana mañaqpipish achka charinakunata hatun yachishka kanatami kurkani. Hatun mandaqkuna purapika kanpak tukuy kawsaypi kan shina pishuktaqqa mana tiyanqachu. Primera de Reyes 3:3 manta 14 kama. Alli yachayka mana ashakunapaqlla wakichishka kanchu. Mana kashpaka ñukanchik puzu uma abuelitukunapaqlla mayhan runapish warmipish alli yachayta mashkashpa katiqkunapaqmi hapinalla tiyakun. Alli yachayta mashkaqpika paypaq allikunaka kikinpaq ñutkumanta ashtawan karumanmi chutarikun. Shinallataq kikinpaq kawsaypi apanakuykunapi kullki kamaypi shinallataq hipa punllakunapaqmi tallirikta shina hundachin. Kikinpaq kawsaypika imataq asha alli yachayta ukupay tukuchunmi nishtin. Kikin tukuy imata ruranata charishkaka payta mañanallami. Mandak Diosta mañay alli yachayta kuchun. Paymi kikinman kushanikun shinallataq ayudashanikun. Misión Chasqui uyachirka Samachik shimikuna ashtawan yachangapajka correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay pagillata uyashkamanta.